megalayapost.news. Radom batla suspend yai CM jongi suspend ngam tip andru budai tharai ngam tempo shwa bakat poi ka election adin bala suspend ngi kum ki nong board jongi hakti akjat nimban se bangi rungi nami no naga party congress tikane kadeka situation bangi kum ki MDC joka congress party niyami lang rekat badi PMCM how to snam shwabat kut katam arhajar khatra te hi seng biang ya kawai ka party bathmai ka ba ong PDF hatharai fitang kenma de hakato ka snam ban ailat ya CM badon borom jongi basha suspend banyale na kaneka seng PDF ka badi ka seng bathmai ba kanehi kadai ka jinja kawafi baro ki pai ba jong dirang konsensi bidai ban soto umde banga petlem det na party congress ndai ka jingjia ka ba penbor yangi bangi mi no na party congress te hadi kata hatu por u sitting MLA budon borom uju wan ha being donga but udang wan kro wat ko jawle nga to babu ni para local tong ni trailang ngaku ngop no hak ta por bat yarung berangut hak seng MPP bat hot atli ketem jong MLA nilai terdekat nga arja khandai wajab nak ni seng MPP Andre marsen job arja khatra ku MLA ni ka jingsen char hapo ka constituency kalai fair bak labak piro physical to kata ka khai ka paten ka business paro ka hiar arsut batkan ong pi ba be jong ka jirang constituency ka jingsen share MPP ka de ka jingsen share don bor pin kongo ya kata jing ong jonga ba bitip Setace DS Road, udon no MLA, udah control yang baru business what jaga kam jaga district council bantu kelar. Po petar kemak sini Western Riboy, udon no second MLA jopi, gamjar kerteng, pitip mano. Ba ulale don bor hadu kata bat jaga jirang blok, jirang sen adi blok la control, but pun bagi snow. Kimat jaga ni kecing bagi jiu ong yang aru, babu. Kalau sisa kebaik bah lalu bah Fiwan Ram yang kena ke parti MPP. Ni ki sadar snow ni hak penrit. Hakmat jangan second family badon sepatar kemak. Kebaik material sekibatrai job card. Ladang yang penrit ngimpen ngo hakmat jangan nimyo. Ti kene ke jing kawan hapo kasilang katau. Te ban rat ting khong ya kini baro kini ke baro pai ba long suk snong ngong epi ni hab teli kawai melon ni hab rat ting khong benta ka dei ka kabuk siar ni bau MLA hi un yale ya ka election MDC MLA ru bau MDC ru mau te kani ka dei ka kabuk siar ngim dei ban ap arzar bufra ndai mentai kenti ya une breu bar Sensyar daga bor yang ipai ba jirang na konsensi. Ngi ong eki yang kumun lokal. Andre bapli wan kumun ong songkha hapo borni hat jongi. Ngi lakhen kumukun mo bawan songkha tingi layak hen bahayan kasem andre ngimpoi perkat bayong besen dang persait upuk lah. Mutaw syet kelai nga uang batman kerjaka. Babu pedhi ngi klembe ngaude usnyang ma mersing ma ba ka sarkar ka balam khamat dakani ka party MPP ngan chupet lendet klem kono daw te pai ba long song slong ya ai kitbok kitbiang MPP ba pindon ka met ka ba shat ba koi bat uneus nem thmai wadlang ilaya jam yauneu mau mer ba arfuar nang ni sakmat pinjadang hakamet ka bakoj ka bakya
but come tam kaneka election kalong ka election ka ba hadu kata mi 4 years no hapo ka jirang constituency bau sitting MLA unyale padu sitting MDC hoj nilai hakapol jong imaji di rumbai bang puai hadu arublei arjar pras hadin ka party congress kala penduk tiket yai kajinya selah jong aku terpor Dr. Didi Lapang batu MDC berim jongi ba William Mensong la penduk tiket yai ga dau ngam tibre but I hab yakun na ka party UDP nga aku terpor ngalong lokit kam kumu secretary jong ka youth congress jirang jaga jirang blok but nangi baru presiden baru nilai resign naka youth congress but nilai let join support ka UDP dektan hal tu muslim Rajal pra kan mau bakal ka UDP party ka poi syaka thong ra ya ka nam ka pajok dei na ka jing tresi tong jongi but dei na ka venta ka jing isnei jogi pajba nong song snong ka dirang konsensi ba kumno usiting MLA bala long MLA ar force nam short term kan thi na ka party congress kin pendu jendat kham kano kano daw titik hakata katur mentar kawan Megalayapost.news